ڕۆشتان باش بینێرانی هێژایی بەرنامەی گەلی ئازاد لە شاری ڕمێڵان لە ڕۆژاوایی کوردستان لەگەڵتانین. جەندەر پرسی یەکسانی ژنان کۆڵەکەی هەرە گرنگی سیستمی خۆبەڕێوەبەری دموکراتیک لە ڕۆژاوایی کوردستان پێک دێنێ. ڕۆڵی ژنان لە پێکێنانی سیستمی خۆبەڕێوەبەری دموکراتیک لە ڕۆژاوایی کوردستان چییە؟ ئەمە مژاری سەرەکی بەرنامەی گەلی ئازادی ئەمجارە پێک دێنێ و بۆ ئەو مەبەستەش بەڕێز هیوا عەرەبۆ ڕاوێژکاری کانتۆنی جەزیرە لە بواری ژناندا ئێستا لەگەڵمانە. بەڕێز هیوا بەخێر بێ. بەڕێز هیوا پێش هەموو شتێک ڕۆڵی ژنان لە پێکێنانی کانتۆنەکانی جەزیرە ئەفرین و کۆبانی لە سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکدا لە ڕۆژاوایی کوردستان چییە؟ فەرمووی. سەریدا ئەم ji bo we spas dikim wekû Newroz TV ku li Rojavayê Kurdistanê em bo ev derfet da ku em rastiya şoreşa ku wekû şoreşa jin em binav dikin li Rojava demê ku pêk tê li vê derê. Di nava dilê şoreşê de em bernamekî bi vî rengî amade dibin. Silav û rêz ji bo hemû jinê azadîxwaz û jinê ku ji bo azadiya xwe têkoşîn dikin. Di Rojavayê Kurdistanê de em bêjin niha em belkî di rojhilata navîn de ne tenê di Rojavayê Kurdistanê de em di demekî dîrokî derbas dibin. Di vê dema dîrokiya ku em tê derbas dibin gelên bindest hemû gelê bindestiyê ku bi sala têkoşîna ji bo azadiya xwe didan êdî dihînin encamekî. Di şexsê Rojavayê Kurdistanê em bêjin nûnertiya têkoşîna azadiya jinê tê kirin ku bi salan têkoşîn di vê derbarê dihat kirin ji wî serê dunyayê heta vî serî. Cudabûnekî bi vî rengî heye ku di vê sed salê jinê Kurd pêşengiya têkoşîna azadiyê dikin û ev di Rojavayê Kurdistanê pêk tê. Helbette berî vê têkoşînên dûr û dirêj hatine kirin. Pirsa jin her tim pirsekî ku serê mirova mijûl kirî ji ber ku pêkanînên ku hebûn li ser jinê taybet em dikarin bêjin bi avabûna dewleta qewmî yanî hem di rojhilata navîn û di dunyayê de jî bi gîştî gel hatin çewsandin, jin hatin çewsandin, di şexsê jinê de civak hatin kolekirin. Li ser vî esasî ana di Rojavayê Kurdistanê tiştê ku pêk tê em bêjin şikandina zihniyeta a ku em dibêjin 5000 sal û zêdetir a ku di şexsê dewleta qewmî dixwe ava kiribû şikandinayê tê çêkirin. Ji bo vê yekê em demê ku niha behsa şoreşa ku di Rojava dikin em nikarin berî vê çi hebû di Rojavayê Kurdistanê de em nikarin behsa vê nekin yanî. Ji ber ku tiştê ku li Rojavayê Kurdistanê çêbû yan jî di hemû rojhilata navîn de jî çêbû nerazîbûnek li hemberî va sîstemê desthilatdar bû. Di hundirê va sîstemên desthilatdar zihniyeta a zilam salariya ku hatibû qebûlkirin êdî bi navê şerîetê bi navê civakê yanî gelek nava xwedabû qebûlkirin şikandina vê zihniyetê çêdibe. Wek me got ewekî vê hatibû hazirkirin, zemînê vê hatibû hazirkirin ku li vê derê tenê bi şoreşa ku li Sûrî û Rojavayê Kurdistanê jî qewmî dest pê nekir ev têkoşîna jina. Mîrasekî jinê Kurd taybet di Kurdistanê çêbû di her çar parça de taybet em bêjin li Çiyayê Kurdistanê mîrasekî jina çêbû. Di Rojavayê Kurdistanê jî em li cihekî bi vî rengî bûn ku ji nêzik ve bibû şahidê têkoşîna gelê Kurd, şahidê têkoşîna gelên bindest, şahidê têkoşîna jinan bû yanî em di cihekî bi vî rengî de bûn. Ji bo vê yekê em dikarin bêjin dîrokek hebû ku li ser vê êdî zemîn dihat hazirkirin ji bo ku jin bi rastî bikarbin gav bavêjin. Aliyê vê dinê jî divê ku em behsa vê bikin rêberapo 20 sala di Sûriyê dima. Gelên Sûriyê bi tevahî û gelên Kurd bi taybetî ji îdeolojî û felsefa rêberapo ji bo azadiya jinê pir ji nêzik ve bandor bûn. Hema bê ji beşekî zêde ji civakê dikarî bû ji nêzik ve fikrê rêberapo nas bike û vê yekê bi dîtina me di destpêkirina şoreşê di Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de amadekariyek hebû ji aliyê fikrî ve ji aliyê civakî ve heta
وەک هێزایە کەمین ئاکو خۆت ئالی لەشگەری دەخۆڕی خستن کرد ئەف ئەو بوو ینی ئامادەکاریەکی دەم درێژ یاکو هاتبوو کرد باش بڕزیەوە دەزانین کە وەکو بۆ خۆ ئاماژەت پێکرد ژن ینی ڕۆڵی ژن پێگەی ژن لە سیستمی خۆبەرەوەبەری دیموکراتیک لە تیۆری و فکری ڕێزدار ئۆجەلان هەڵێنجدراوە بە تایبەتی ژن لە پەنای ئێکۆلۆژی و دیموکراسی لنگی هەرە گرنگی سیستمی خۆبەرەوەبەری دیموکراتیکە ئەمە لە تیۆریدا ڕێزدار ئۆجەلان شۆڤەی کردووە ئایا ئەم تیۆریە لە پراکتیکدا لە کردەوەدا لە ڕۆژاوای کوردستان تا چەندە پراکتیزە کراوە ینی وەک مگۆ زمینێ vê şoreşê demê ku hatibû hazirkirin di 19 tîrmehê ku 2012 di demê ku şoreş pêk hat kesê ku pêşengiya vê şoreşê kirin jin bû jin ne tenê li ser esasê wekû cins dest pê nekir şoreşa şoreşekî pir alî bû şoreşa a jinê ya ku darxistiniyan jî şoreşa gelan a ku li vê derê dest pê kir şoreşekî bi rastî gelek tişt dixistin navxwe yanî wek we jî amaje pê kir ku mesela ji meseleyê têgihîştina xwe wekû jin ji meselê heta mesela lingê dinê ê di civakê de ê ku divê guhertin di aliyê zihniyet ji bo wê çê bibe di va beşa de jî jin xwedî rol bû yanî ji ekolojiyê bigire heta hemû beşên civakê ev çal vê derê pêk hat pirsawa ew bû vê derê bi dîtina min di gelek şoreşê dunyayê di behsa vê hat kirin ku divê jin azad bibe azadiya jinê gelekî giring e heger jin azad nebe civak azad nabe bi şêwazekî tewriya vê hat kirin lê di aliyê pratîk di li vê derê bi beşdariya jina ji bo hemû beşê civakê ji bo hemû beşê xebata ji bo hemû beşê avakirina civakê çêbû û taybet ê ku herî bi bandor bû beşdarbûna jinê di aliyê leşkerî de bû çima bi bandor bû di dunyayê berî niha çêbû çê nebû di hinek cihadê wek biçûkî bijî çêbû yan jî ne bi qismekî yanî ne wek beşekî mezin jî be tevlîbûn ji şoreşar çêbû yan jî di cebhê paş dijin tevlî şer û şoreşê bûn lê di Rojavayê Kurdistanê de ew ê ku çêbû nebû yanî di Rojavayê Kurdistanê de bi feعlî jina dikarî rol di nava şerê ku ji bo rûmeta xwe didin bigirin ev şer li ser esasê zanebûna xwe çêbû yanî wekû cins jin dizanî ku ji bo çi şer dike ev parastin yan jî ev şerê ku dihat kirin ne tenê şerê ê ku ji bo netewekî tê kirin ji bo cinsê xwe jî jinê ev kir bi tevlîbûna jinekê ji bo şer re gelek têgihîştinên hala ê ku hebû di nava civakê de şikiyan yanî zilamekî piyawekî ku berê qebûl nedikir jin ji malê derkeve êdî hat astekî wiha ku qebûl bike ku jin tevlî şer bibe ji bo vê yekê ev ne tenê tevlîbûna jinê di warê parastina cihekî de bû yan jî rahiştina çek bû esasen di hundirê xwe şoreşekî civakî pêkdanî ew şoreşa civakî ew bû ku ew zihniyet tê şikandin yanî şêwazê bîrkirdin ê ku di nava civakê de heye tê şikandin li wê derê yanî kesekî ku berê yan jî pêş şoreş li jinê wekû tiştekî tenê ji bo temamkirina mêr di nava civakê bi vî rengî lê nerî êdî dît ku ew tiştekî esasî yanî failekî esasî باش بێجگە فاکتۆرێکی ku nebin nabe yani ینی بێجگە لە بواری لەشکری ینی بواری سەربازی دەزانین کە یەپەژە ڕێکخراوی خۆپاراستنی سەربازی ژنانە هاوکات ژنان لە هەموو بوارەکانی دیکەی سەربازیژە لە ئاسایش لە پۆلیس بەشداری چالەکانان هەیە بەڵام لە ئاستی جوواکی و سیاسیشدا ینی ژن لە ئاستی بەڕێوەبەری کانتۆنەکاندا هەن لە مەجلسدا هەن لە خۆبەڕێوەبەری کانتۆنەکاندا و بەگشتی ڕۆڵی ژنانیانی لە ناو جوواکدا بتایبەتی لە بەڕێوەبەری کانتۆندا لە مەجلسان لەوان چ قەسیانی ئەو لە گۆڕ وی دیتن کە دەبێ ژن دەبێ یەکسان بە ji هەر عالی ئایا لە ناو جوواکیش وسا ئەو بێژین یەکسانی پێک هاتیە لە هەر عالی
مش بۆ بێ زێدە ئەم سەر vê disekinin beşdarbûna jin ya buwarê leşgerî ji ber ku bû zemînekî amade kir ji bo ku jin bikar bi hemû beşê dinê beşdar bin. Di nava civakekê de heger ew sînorbê şikandin ku jin di vê astê di tevlî xebatekê bibe ew ê dinê êdî zemîn ji bo wê hatî hazir kir. Ji bo vê yekê min gava dijî gotibû di Rojavayê Kurdistanê zemînê wê berê jî mesela di aliyê civakî de ji bo bisazîbûna jina ji bo cihên ku jin bikarbin xwelê îfade bikin yanî kêşê xwe bînin ziman çareser bikin duwarê saykolojî de bikarbin alîkarî bigirin duwarê mesela ji bo perwerdekirina zarok xebatê ku bidin meşandin warê aborî de ji bo ku jin bikarbin bibin bersiv ji bo pêwîstiyê xwe ji ber ku beşekî zêde ê jinan bi navê aboriyê tên çewsandin yanî zilam em vê dibêje ku tu nikare aboriya xwe yanî bi ser bi xwe çêbikir ji bo vê wekû muhtacî zilam e hertim. Duwarê siyasî de rola jina di vî alî de yanî ez dibêjim tiştekî ku hinekî zêde jî bala dunyayê kişand ev bû ku rolekî jina fiعlî heye yanî ne tenê bi slogan di Rojavayê Kurdistanê heye yanî ji diplomasiyayê bigire heta siyasetê jin beşdariya wan yani bi şeklekî fiعlî hebû û xwedî rol bû. Yani ne tenê ji bo kotaya jinê di ew ê hebe di bêjin di meclis de hebe rêveberiya xweser de hebe na niha wek 2 sal emrê rêveberiya xweser çêbû yani temenê 2 sal çêbû piştî mehekî dinê 2 sal diqede di nav va 2 sala de jinê dikarî astekî pir baş li vê derê çê bikin. Ji bo me destpêka avabûna rêveberiyê de wekû kotaya jinê mesela sedî çil kotaya jinê hebû her çend mesela li gelekî welatê dunyayê ew nisbe jî tune bes ême me got ev kêm gerek nêvî nêvî yanî عربî jê dibêjin munasafa yanî wek hev temsîliyet hebe. Yani pencabı. Pencabı. Mesela di meclisa zagonsaz de yani parlamena me em bêjin di meclisa zagonsaz de ya rêvebir de beşekî yani beşekî zêde ê xebatê beşekî zêde kesên ku tê de cih digirin jinin. Jin di cihê biryarê de. Jin biryara xwe a taybet ji bo jinan bi xwe didin. Ji bo vê yekê ji bo me ev meselê kota bêmane bûye. Yani bi şeklê fiعlî êdî ji mar nema sedî çile. Yani hejmar ji bo me esas nîne. Heta li cihê ku em kêmtir jî cih bigirin ji bo me hejmar esas nîne ji ber ku em temsîliya me li ser rola me em çi qasî rol dileyizin ew qasî em temsîla xwe dikin. Ji bo vê yekê di rêveberiya xweser de jî carayekê bû ku desteya jin taybet tê çêkirin. Yani wek em bêjin wezareta jin. Ev yani di her sî kantona de jî yani li Cezîr û Kobanî û Efrîn wezaretê taybet bi jinan hatin çêkirin û ev rolekî bi vî rengî girtin ser milê xwe yani hemû tiştê ji buwarê qanûnî bigire heta em bêjin buwarê civakî siyasî aborî ev gelek beşê ê xebatê ê jina he desteya jin êdî dikarî bibe xwedî rol ji bo ku mafê jina bê parastin heta li hemberî şiddeta ser jinê tund û tîjiya akul ser jina tê meşandin ji bo ku bibe xwedî rol li ser yani bidawîkirina va tişta her çend sedî sed li tu civakê yani heta ku ev zihniyetê bi sedî sed nayê bidawîkirin lê rolekî wê pir girîng hebû ku di va 2 sala de ewa wê yani rêjeya ku heye daxil jêrî û ev heta astekê jî pêk hatiye ew bû ku 2 sala 2014 de zagona a jina a taybet derket û ev ji bo me belkî di nava şoreşê di şoreşekî dî bû ku em di welatê xwe pêk bînin ji ber ku di cihekî wek Rojhilata Navîn de û taybet di welatê ê Musulman de derxistina zagonê bi vî rengî ku qedexekirina firejiniyê û gelek tiştê digirin nav xwe gavekî cuda bû gavekî nû bû û em vê di nava demê şer didik yani em li alîkî şerê dijmin dikin ji alîkî ve di nava civaka xwe de em bi ew zihniyeta a ku xwe ferz dikil ser me em li wê derê şoreşekê pêk tînin û belkî beşê vê ê girîng jî ji bo me ev Başa biraz zîwa to bo xwe dê ser rawêşkarî kantonê Cezîrê li buwarê jinan de bi taybetî li ser li duayê derkirinî zagonî jinan yani yasayê jinan dizanîn wekû bo xwe ji dibit komelgayekî paşveroyî
ئەم لە کۆمەڵگایکی پاشفرۆدا دەژین لە ڕۆژڵاتی ناوین بەتایبەتی وەکو ڕاوێژکارێک ئەو گرفتە ئەو کێشە و گرفتانەی کە تۆ ئەیبینی ینی لە جێبەجێکردنی یاسادا یاسای ژناندا چن ینی وەک کێشامەی ئەساسی پرسگری کامەی ئەساسی ئەوەکو هەبوونا زهنیەتێکی پیاوسالاری ینی ژالی کولتوری ژالی کولتوری دە هێشتا خۆ فەرز دکە لەسەر جیواکە یعنی گەلێک دەمێک و ئەف زاگۆن دەرکەتن ji gelek aliyan nerazî bûn çêbûn yanî belkî ne di astekî de bû ku em bitirsin ku yanî tiştekî pir cuda em bêjin wek asteng bê pêşiya me wekû jin lê nerazî bûn hebûn nerazî bûn ser esasê ku ana yanî ne de mavê çima niha hûn zagonê jina derdikin ev zagon di civaka me çêna pêk bê heger Kurd qebûl bikin pêk hateyê dinê wekû Ereb û evana قبول ناکەن بڤی ناوی هات بەس ئەو بخۆ بەرخۆدانیەک لە هەمبەری تێکۆشینە ئازادیا ژنی دە هەندورێ خۆدە نەقبولکردنا زاگۆنا بوو و ئەفژی یعنی وەکە پرسگرێکە ئەساسی ئەم بڤی ڕەنگی لێ نەرن هەگەر پرسگرێکە زەهنیەتێ بڕاستی ئەو دیتنا ئاژ بۆ ژنێ بێشکاندن بتەمامی ینی ئەو دیتنا ئاکو کەسێ دوویەمین کەسێ لەواز زەعیف کەسێک و بێتوانە ئەگەر ئەو دیتن بێشکاندن ئەو پرسگرێکێندنێ ئەم دەبێژن و پرسگرێکێن تەکنیکین وێ بێ چارەسەرکردن ji bo vê em demêk û mezagon derxistin jî em amade bûn ji bo ku em tekoşîn jî bi vatişdar bikin û mekir ji bo vê yekê niha yanî piştî demekê ew hat amadekirin em dibêjin stibyan yanî rapirsî rapirsiyek me amade kir li ser meselê zagonê jin di va rojê pêşiya me wê daxuyanî ji bo wê bêdanîn me tiştekî baş dît ku kesên ku qebûl dikin êdî zêde dibin di nava civakê de û em vê jî dibînin ku bandora tekoşîna jinê hêdî hêdî di civakê fireh dibe yanî li ser kesa zêdetir dibe yanî ew tirsa berê a ku wê çawa bênerîn civaka me qebûl bikin nake êdî ew tirs em dişkînin hêdî hêdî ji bo vê yekê em nabêjin asteng nînin asteng henin ji ber ku me got pirsgirêka zehniyetê hey lê ne astengê bi vî rengînî ku em bêjin yanî dijayetî tê de heye باش بتایبەتی ینی ڕۆڵی ژن لە عالی لەشکری یعنی ئەو پڕ گرنگەکە بەتایبەتی مێر ینی زلامیش دەبینە کە ڕۆڵی پیاو چییە ڕۆڵی ژن چییە ینی پێت وایە کە یانە بەشداری ژنان بەشداری چەکداری ژنان یەپەژە و لە ئاستەکانی تریشدا بتوانێت ئەو زهنیەتە بە جۆرە بگۆڕێت بۆ نمونە وتنێک هەیە دەڵێ ئەگەر ژنێک چەکی لە شانە یان ژنێک چەکی لە شانە لە شەردایە ئەگەر سبەینە دەگەڕێتەوە ماڵەوە ناتوانێت کە زوڵم لە ماڵەوە قبول بکات یعنی ژنێک کە چون لە پێش لە کەسایەتی خۆی بە چەکێک کە هەیەی وەکو پیاوێک کاتێککە لە سەنگەردایە لە جبهەدایە سبەینە ناتوانێت کە ناحەقی نایەکسانی لە ماڵش قبول بکات لەو بوارە پێت وایە کە بەتایبەتی بەشداری چەکداری ژنان ئەو شەڕی کە تۆ پێشتر ئاماژەت پێکرد کە بۆ خۆی لە ڕاستیە شەڕی ژن شەڕی خۆی دەکات ئەوە پێت وایە چەندە دەتوانێت زەهنێتی پیاوسالاری لەناو کۆمەلگادا بگۆڕێت طبعا مەسەلا تێکۆشینە ئازادیا ژنێ تەنێ لەسەر ئالیەکی یانجی تەنێ لەسەر بابەتێکی نکار پێش بکەوێت پر ئالیە ئالیێ فکری هەیە ئالیێ ینی ئالیە زهنیەتێ دگوهرتنێک و پێویست ji bo ژنێژی di heman کاتدا یعنی ji bo ژنێژی گوهرتنێک و پێویست divê pêk bê jinekî ku her şer bikijî heger di zihniyeta xwe de guhertin pêk nanî be yan jî sebebê tevlîbûna xwe şer baş mene nedê nikare ji bo azadiya xwe jî tekoşîn bike yanî wê şer bike lê nabe guhertinek ji bo civaka xwe ji bo xwe di kesayeta xwe de heger va guhertina pêk neyne ji bo civakê tiştekî bi bandor çê nakir dema pêş ji bo vê yekê em giringiyê din vê jin bi zanebûn tevlî şer bû yanî jinekî ku diçi di cebhê di şer dikir divê ku xwe nas bike wekû jin xwe nas bike dîroka xwe nas bike bi rastî ev şer ji bo çi dide yanî şerê me ne tenê wek min gava dijî got ne tenê li hemberî dijminekî ku em şer dikir na
ده همان وقتی ده جنا کو د جبهه د شر دکه د مالا خود جی گوهر ذهنیت کی پیته گوهرتن یعنی باف برا هفجین اكو بري قبول نتكرن كو جن جمالي دركبه قبول كرنا وانجي البته گوهرتنه کی مازنه يعني دناوا جواکا مد تایبت گوهرتنه کی مازنه ليه ام دبيجن دبي اف بزيفر زانبونه کی باشتر د جنه دجي و د جواکي دجي د همان وقت د كو جن د زانبونه خدب يعني جبوكو بكاربه وك عملي تشتيكو بيكتي باندوري کی مازن چيت که مثلا د جواکي د گلك تش كانت يعني دوان سالي اي شورش ده راستي گلك تش شكيان د روجاوا كردستان ده هري كيم او شكيا يعني او نرينا اكو جن بجوك دديت نزان ددي ترسونك دديت او شكيا ايدين زلام نكار حتى قلك جهاد يعني وك حنك دبيجن امنا ما تكارن برجنا باخفن دبيجن زلام اف روي اي مساله اي قالك درتكف اورتي ليد هندري خود ام دبيجن دبي افتكوشين هيبلن ترب يعني تشقواسي زانبون تشقواسي خوزانبون او قاسي جوهرتنا اجواكي جبو في كي باندورا وي هي باندورا تبليبونا جني اج شر پر زيده لي ام دبيجن كو هي دبي زيدتر اف بزيفره زانبون و جوهرتن دنا اجواكي ده اف جي نتني جني ايكو بشتاري شرد بن نتني ايكو دجبهه دغرن جني ايكو باش سياسي خبات دكن دفي فانا تمام بك جني ايكو باش جواكي خبات دكن دفي كوفانا يعني ام بهفره هنا يعني ام بتواهي هنا باش ام نكارن دس بكرن اف بلكي برجي خو نگره جبو في ام تشقاسي هركز باش يخد بكار بخدي رول ببا او قاسي ام بكار بن او ذهنيتها كو هي بشكينن و غافني نه دناوا جواكي بابن براستي وي چاغه امي بكار بن بيجن كو بتمامي شورش اما بو شورشكي جواكي شورشاجني وي چاغه اف تشتي كو انا موك استنج بحث كن امي بيجن كو ايدي نماي هرچند صدي صد دناوا جواكا دو وكفي يعني تشينا با وكفيا كو ام بحث دكنجي نوك هفي بونا بميريش خو ميرجي دناوا خود كولتي مازنجي انت لي دالي جواكي دجبوكو خودي هردو بشي يعني جنجو ميرجي بكاربن خودي رول بن ام بحسب بفي رنگي تبليبونه كيش بو جواكي باشا باشي كي تري يعني لاينه كي تري جرينج لا برسيجنان دا مساله ابوريه دزانين ك بتايبتي جن لكوملغاي كردا لباري ابوريه وبسراوته ببياو يعني بسراوته ببياو مال كاردك جنج لماليه شکاندنی او بتایبەتی ئەگەر لە سیستمی ڕۆژاوی کوردستاندا وەکەوەی باز دەکرێت بۆ نمونە کۆپەراتیڤی ژنان کارکردنی ژنان یعنی تەبلیبوونی ژنان لە کاردا لە هاتنە دەر لە ماڵدا یعنی نەتەنیا لە شەڕ بەڵکە لە هەموو ئالین جوواکیتن و بتایبەت کارکردندا کە ئەو دەم ژن لەباری ئابووریۆ نەبەسرێ بە پیاو یعنی چون هەمیشە پیا وەکو چەکێک ئەوەی کە چون کار دەکات پارە لە لایویە ئەتوانێت بە وەکو زەختێک لەسەر ژنان بەکاری بێنێت ئێوە ئاوابوونی کۆپەراتیڤەکان چۆن بینن بۆ ئەوەی کە ژنان لەباری ئابووریشەوە سەر بەخۆ بن سیستەما مە یاخۆسەریە بتەواهی لەسەر چەند لنگێ ئەساسی خواوا دکە یەک ژوا لنگاشی لنگێ ئێ ئابووری سیستەمێن سەرمایەدار بگشتی د جیهانێدا هەرتم بە عەقلێ زلام ئابووری پێشخستیە كتي خدمتا چند کسا و سروی اساسی جواک بهاتی چوساندن جن بهاتی چوساندن دروجلاتا ناوین د تشتیکو هبو زیادتر رنگی و ایکو جن بهات چوساندن هرچند مثلا ام بیجن سرمایه‌داری پرمازن جدر نکتبن لی دروجلاتا ناوین د شوازه بکار آنینه به رنگی هبو جبوه آبوریا جواکی نتنه جبوجن جبو همون جواکه يعني ام د شخص جند ام د بيجن جواكي ما جهات بون كولا كرن بندست كرن ابوريا جواكي پیشخستنا مفهوم يعني جي تيغيشتنا ابوريا جواكي گلكي گرينگ جبو تواهي جواكامه جبركو د سيستما دولتا بعث ام بيجن ملت هاتبو زها كرن يعني هرتم مالي وي هاتبو خوارن او بيتشت هاتبو هشتن يعني جبو فيكي رولا جني د پیشخستنا و د گلكي گرينگ جبركو جن خودي او جوهري كومينال جيانا وكف زيدتر مثلا دمالك كده اكو زيدتر تيك هيشتنا ويا ريفا برني هي
جن ودكاره بشكل بيجن كومينال بيك بين يعني جماعي يعني بهفره جبو فيك پیش خستنا کوپراتیفا جبو ما تشتكي حياتي روشا جوا كامد علي ابوري دنها خراب بگشتي تايبه دوا سال شرد جبر امبارگو يا كل سر روجاوا هي ام روشكي نگلكي باش دجيان كند علي ابوري ده لي ام فيجي باور دكن هجر براستي مثلا ام فيغا في خو سركفتي باويجن وەک ژنجی و بگیشتیژی هەگەرم بکاربن ڤاگاوی خۆ سەرکەفتی باێژن ئەمێ بکاربن زمینێ جواکە ئا دیموقرات ئاوا بکەن ji ber ku beşekî yani beşekî esasî di civakê de li ser aborî xwe xwedî dike yanî em çavêjin sîstema aborî bi çi şiklî bi civak bi vî şiklî jî dikare reng bigire ji bo vê yekê niha ji bo me pêşxistina kooperatīfa tiştekî pir girîng e û pêşengiya jina ji bo pêşxistina kooperatīfa hê girîngtir e Diva salê derbas bûyî de em dikarin bêjin heta astekê çêbû wek nimûnê destpêkê bûn pir zêde hê belav nebûye lê destpêka wê serkeftiye ji bo me ev girîng dema pêş de em dibêjin ku divî alî divê jin bikarbin baştir pêşengiyê bikin û baştir jî em ê vê sîstema aborî jî bikarin ser. Bele. Tu basî jiyanê komûnalet kir yani dezanîn ke li Rojavayê Kurdistan li destpêkewa komûnekan durust bûn. Bi taybetî komûnî jinan heye komûnî giştîş heye li şar û gerek û gundekan da. Lewe da yani bi taybetî pêm baş e her bizanîn ke komûnî jin çi ye yani karî komûnî jin çi ye? Ez bi xwe di rêveberiya xwe ser dikar dikim lê ji ber ku xebatê jina hemû di nav hev de tê meşandin em nêzik ve agahdarin ji xwe sîstema me ya rêveberiya xwe ser jî xeleka wê ya esasî komîn ji bo çi komînê jina gelek kes di nava civakê de اعتراضا va ser vê hebû yanî nerazî bûn gotin komîn ê giştî tenê dikare ev bi lê ev ji bo me wek jin mebdeek her cihê ku jin tê hene divê ku tanzîm yan jî rêxistinê wanî serbixwe heb ji bo ku jin bikarbin bi rastî pişta xwe bidin xwe di xebata xwe komînê jinayê ku tên avakirin yanî wek mebde li ser esasê rêxistinekî civakî ye siyasî nîne rêxistinekî civakî ku gelek aliya de xwetevger dikin ji aliyê parastinê bigire ji aliyê xizmet bigire ji aliyê aborî bigire ji tenduristî perwerde gelek beşa dixina xwe gorî pêwîstî ye komînê jinê ê ku hatin avakirin heta niha em dikarin bêjin li ser va esasa çawa ê gîştî xwe rêxistin dike ê taybet jî xwe bi vî rengî rêxistin dike lê cudabûnekî bi vî rengî heye komînê jina hinek zêdetir li ser xebatê taybet ê jina xebat dikin mesela jinek di gerekekê di gundekî li cihekî pirsgirêkê vê hebe pêwîstiya bi parastinê hebe di heman wextê de ev komîn dibin hêza parastina jina dibin hêza parastina pêşxistina aboriya jinê dibin hêza parastina perwerdekirina yanî pêşxistina perwerdekirina jina bi zanebûna jinbûyînê ev zêdetir tê pêşxistin ji bo me ev beş aliyê wê girîng e ana yanî di kantonê taybet li Cezîrê beşekî zêde ê jina xwe bi vî rengê rêxistin kirine jin wexta ku xwe taybet rêxistin dikin di nav giştî de jî hene yanî komînê ê taybet hene lê komînê giştî de jî jin xwe rêxistin dikin bi nasnama xwe taybet xwe rêxistin dikin jinê ku di nava giştî de û ê ku taybet xwe rêxistin dikin wekû meclis xwe rêxistin dikin yanî her du beşê ê ku kar dikin ji bo heman hedefî kar dikin ama ev em bêjin xebatê giştî jî dikin bi hemû civakê re eleqedar dibin beşê dinê ê jina ê ku em bêjin wek komînê jina zêdetir ser beşê jin kar dikin taybet niha tiştê ku wek komîn ser xebat dikin meselê perwerde gelekî em girîngî dêne ji ber ku bi rastî pêwîstî heye beşê dinê jî aborî niha aborî mesela ji bo pêşxistina kooperatif pêşxistina zanebûna kooperatîfa ji bo me gelek girîng e her wiha meselê hawîrdor yanî meselê ekolojî de niha hinek xebat tên kirin ji bo zanekirina jina di derbarê em bêjin hawîrdorê de yanî vî alî de hem nêzîkatiyê hişyarkirina jina tê kirin hem jî bi şiklekî feelî proje xebat tên pêşxistin em nikarin bêjin di astekî wisa deyî ku em dibêjin bes lê xebat hene باشە کوردینەیە بڵێن تێکەڵی کۆمۆنی ژنان و کۆمۆنی گشتی چۆنە بە تایبەتی بۆ نمونە مەسەلەن ئەگەر لە کۆمۆنی گشتیدا
وادا بنين كم بونمونا ياسايك دەردەچێت یا بڕیارێک دەردەچێت کە دژی ژنانە کۆمۆنی ژنان دەتوانێت ئەو بڕیارە هەڵوەشێنێتەوە یا پەیوەندیەکان چۆنن نهاش بۆ تایبەت مەسلەی یاسا هەموو یاسا دەرنەخ بریاری تایبەت بە خزمەتێ پرسگرێکێن جڤاکی مەسلەی پەروەردەی وەکم گوتی دوا دەربارات زێدەتر ئەم بێژن بریار کۆمینا دەبێ وەکو یاسات شتێک و دەرکەوت di meclisa a giştî derkev a rêveberiya xweser de lê mesela wekû jin di rêveberiya xweser de ji bo em biryarekê derxin em nerînê komînê jina jî digirin mesela yasaya ku derket nerînê beşekî zêde ji civakê ji jina ji rêxistinê jina hat girtin civîn yan jî kobûnawê mezin li ser vê hatin çêkirin nerîn hatin girtin û pişra yasa çû meclisê yanî bi beramberî berpirsiyartiyê me hene yanî em jî diberwa berpirsiyarin komîn jî berpirsiyar diber me yanî bi vî rengî danûstandin heye kordînekî di navbera jinê di rêveberiya xweser de jinê di komînê taybet de jinê di komînê giştî de evan hemû di nava têkiliyekê de ne her wiha saziyên jina rêxistinên jina ê ku niha hene kar dikin bi hev re hevbeş em xebat dikin تایبەت ji bo meselê yasa biryarê me bi vî rengî ye biryarê ji bo jinê divê ku jin bixwe bigirin yanî rûxmî îrada me em biryara qebûl nakin ji bo jina bêgirtin taybet ji xwe biryara a ku derket bi vî rengî bû bi rastî di rûniştina a yekem a encûmena zagonsaz de qebûl nebû yanî gelek dengê nerazîbûnê hebûn jina rûniştin boykot kirin derketin cara di dua هات قبول کرد یعنی برخوادانیەکی ئەم دکارم بێژن قبول بوو ji ber ku em ji vê bawer bûn ku hemû jin vê yasayê dixwazin ji bo me ew girîng bû helbet mesela zilam wê nerazî bin li ser taybet meselê firejinî û her wiha tiştê dinê ji bo vê yekê ew helwestê jina girîng ji bo me باشە لە ناو پێکاتەی ترە لە ڕۆژاوی کوردستان دەزانین ڕۆژاوی کوردستان پێکاتەیەکی موزایەکی گەلانە و مەسەبێن جیاواز بەتایبەتی ژن کە ئەساس و بنەمایە لە خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکدا و لە هەموو ئالەیەکیشە کە تۆ باست کرد هەیە بەرتەک یان بڵێن ڕیاکسیۆن و دشکردەوەی پێکاتەکانی تر چۆنە ئایا دشکردەوەکان جیاوازن چۆن دەڕوانە بەگشتی ژن لە خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکدا عالیە پێکهاتەیە دنێ تایبەت ئەم دکارم بێژن وەک مەسا سوریان کانتۆنا جەزیرێت سوریان و عەرەب هەن ئەم هەڤرە کار دکن سوریان هەنێک نێزیکترن ji بۆ فکرێ تایبەت ji بۆ تەکۆشینە ئازادیا ژنێ هەنێکی خۆتەفگەرکردن دە ناوا ژنێ سوریان دەچێبووە ئاستێکی باش هەیە divê derbarê de hinek astengên dînî hene yanî yasayê ku me derxist bi hinek meselê dînî re belkî binakokin meselê berdan di nava pêkhata Sûriyan de tune û di nava musulmanan heye ji bo vê yasayê de demê ku me got zewaca medenî ev hinekî bixwara em bêjin bertek anîn lê beşê ê ku em bêjin bi tevahî di nava rêveberiya xweser de ne دوێ دەربارەی نەرینێکی زێدەتر نێزیکی دیموکراسیە هەبوو سەروی ئەساسی خۆڕێخستنکردن هەیە دناو پێکهاتەیە عەرەبدە لاوازیەکی زێدەتر هەیە ئەvê ناژی ئەم خوا وەکو ژنێ تایبەت کورد ئەم بەرپرسیار دبینن ji ber rewşa şerya ku di herêmê hebû divê alî di lawaziyekî zêde belkî di nav jinê Ereb de hebû ji bo xwe rêxistinkirin niha xebatekî divê derbarê têkirin temsîla jinê Ereb di nava encûmena de heye lê em dikarin bêjin hêşta asta têgihîştin yan jî di warê zihnî de şikandina hinekî tişta ji ber erf û adetê ku di nav gelê me Ereb de hene hinek zêdetir berxwedanî heye em em dikarin vê bêjin beşekî zêde jî êdî dixwaze ku guhertin di şêwazê jiyan taybet piştî ku ev nêzîkatiyên rêxistinê wekû Daeş û evana hatin dîtin duî alî de jî bertekek hebû ku evana ne cihê qebûlkirinên dibin navê İslamê tiştê ku tê ferskirin bin navê qewmiyetê tiştê ku tê ferskirin hêdî hêdî em dikarin bêjin lêpirsînek heye lê ev hinekî dem jî dixwaze yani em hinek tişt hene wek nirxên civakî ne em nikarin em bêjin
پر لز بکن جبو گوهرتنا جبو وی يعني بدمير هنا جوهرتن بيكتي وفي علي دجيك تايبت كسي يكون نواري وبريا خسر عند دردوري نزيك دجيه دقرن براستي جوهرتنا كي جديجي تشوي أنت كان باش اگر ما باري ستاتستيكا يعني لما وي 3 سال رابردو دا دزانين ك جن لهرا استي برزي بري وبريدا لروجاوي كردستان ولا استي لشكريج دا بهمان شوا بيتواي كتشكاريغري كي لسر تندو تيجي دج بجنان كردوه يعني كاريغري بايا باندور لسر تندو تيجي بتايبت وكو ستاتستيك وكو امار آیا بونمون الرجاء تندو تيجي دابزي ويا ايوا فاكتو امارتان لبس ده هيا ملي يعني ببي رابرسيك و دوان 3 سالي داوي دتشيبو ام دكارم بيجن كو استاوي داكتي تايبت ايصال و ام بفي رنگي لدنرن او رابرسي خلاص بي بشتي چند روجه دا اوجي جبوي دا خوياني تايبت بلكي تشيبن ایسال درجه تندو تیجی دابزین هی و افتشتی گرینگ جبو ما تایبت پشتی درخستنا یا سایا جنان ام دبینن کو براستی باندوره کی هبو دالی جواکی ده تایبت جبو مسئله تندو تیجی دا است کی گرینگ ده دابزین هی جبو و وک هجمار یعنی وک نسبه از نهان کارم بجم جبر کوی داخو یعنی راگهاندن جبو چه ببن لي دا استيكي جرينج دا بزين هيا اف جهه كيف خوشي جبو ما وكوجن وام في دبينن كو انجامي تكوشينا حموجنا دروجاواي كردستان دي باندورا ياساي جنجي لسيرفي جرينج بله مسألة كي تر دزانين كل روجاواي كردستان بتايبتي لبواري لشكري دزانين ويني جني برده همو دنيا بتايبت اويش يعني للروانجي كي روجاواي كبوان زور سيره كشون جنان مثلا بول من الرجاوي كردستان برخودانه كان البته ما دراستي دا اشتكي تازنيه بو جواكي كرد بو حركه ازادي خوازي كرد لباكور للرجاوي كردستان 20 سال جنان تبليه بون بلان بهالحاله است للروج اوا يعني اوروبا امريكا وينيكي ولا جندروز بوا بتايبتي بس لايني عسكري لايني بلين لشكريه بين بو اويك همو او بيشكوتناني كجنان ل روجاوي كردستان يا لباكور بتايبتي روجاوي كردستان باز دكين بويك او لاناني ديك دركويت توبيت وايا بوچی درناک یا اویک بو بس تنها باسی جنده كان وكو يعني هزيكي تشقدار وكو شروانك نوك اويك او همو پیش کوتنه کی تنك الاصلي دنا هي الاصلي جنان دا بجنايه ديتنيا النيه يعني از بفي رنگی لدنرم ده باش يعني داليه لش جريده نمونه زيده نهات بونديتن د جهاني ده جبو في برخدانيا كل روجاوا هات كرم بگيشتي و تايبت اجنان بالكيش بو جبو دنياي و تايبت چالاكيا حوال ارين ميركان ام بيجن دنگي كي زيده تشيكر لجهاني و جهه كوانجي دخوص ببينن زيده تر بشي لش قريب ليه ام عاليه بيجن جواكي سياسي ابوري خباتي اجنا كل في دريتي كرن تايبت مثلا بشتي ياساي جندركت ما افدي كود براستي قالك دردوره بعلاقه كي مازن لين نارين بلكي جي بفي رنگي دنرين يعني حتى نهال جواكا كرد تايبت وكو جواكي كي باشكتي كو هيك نزانه يعني او قالك جارات دقوتن ايكو جني خود كو جن او ديتن هاتشكاندن يعني قالك اجانس دنيا يغاريان و برسين كو اف ياسا تشادنا فروشا شرد وتكاري درخن يعني جواكا وقبول دكناك و جواكا كي مسلمانن وتشا برتكي كو هنتشن بگیشتی نرینه که بوی آواهی هبو لی از بجم هم دوی سالا تایبت درباس دبه یعنی 2015 دعالی دیپلماسی دعالی سیاسی دجی جهه کی جنی کرد هبو يعني في آلي دجي هاد ديتن بلكي اللغوري يعني بيويس نين جبركو قهرمانية كي برمازن هي شرك هي دعالي جواكي د سركفتن و شورشك بيكت يعني دروجاواي كردستان ده باش كي هاجر ام بيجن غريداي خباتي في دريبل هناك جي جبر نزيكاتين السياسي ايكو هنا زيادتر باش الاش غري يعني زيادتر دردخن اورتي جبو في كي از بفي رنگي دبينم يعني
دما پیش دوی کو ایدی اف خبات و کف بیدیتن یعنی هم عالی سیاسی هم عالی لشکری کو به آسته کی بلند بخو تمثیل کرن دوی کو اف نرخین کو هاتن چیکن ایدی بزیور تشتکی جهانی یعنی نمونه کی جهانی کو هموجن جهانی نتنه د عالی لشکری د عالی بیژن سیاسی و جواکی جی کو هرتنه کو د جواکی تکرن شورشا کو پکته دوی کو اف باش بیدیتن و بزیور میراثه کی جبوجن جهانی تواهی چا کو هناك ولات برخدانيا سي خوشكا مثلا بو ميراثك جبو هموجني جهاني اما بربر استكي بلنتر هات قازنج كرن دالي لشكري وجواكي وسياسي حتى بيجن ابوري وقالك وراده اف ايدي دويكو غاشت استكي كو دوي بزيفر ميراثك جهاني اف يكم جمتي خوسن وبيش رجي هموجني اكو جبو ازاديه خو خبات دكن دويكو سر في ميراثي كار بكنين وەکو دو پرسیار بەرنامەکە کۆتایی پێدێت تۆ وەکو ڕاوێژکاری کاروباری ژنان لە کانتۆنی جەزیرە هەروەها وەکو ژنێک وەکو چالاکێکی ژن بەگشتی بەشداری ژنان ئایا لە ئاستی ڕازیبووندایە یا ئەوەی کە بڵین مافی ژنان یەکسانی ژنان لە ئاستی ڕازیبووندای لە ڕۆژاوای کوردستان وە چی ماوە یانە پێت وایە کە دەبێت چی زیاتر بکرێت یا ژنان چەندە تێکۆشانیان زیاتر بکەنەوە يعني مجالي خوام ببي رنگي دبيجن ام دبيجن كو حتى كو جنك بيري خستن نمينه دفهم تكوشي يمكن يعني حمو جن يكو دناوا جوا كده شعاره ما اف يعني سلوغانا ما اف دفيكو حمو جن ريخستن كريبن وام جبركو براستي جنا وكو غارانتيا سركفتنا بروجا ريفابريا خوسر وكو غارانتيا ديمقراطيزه كرنا جواكي ام دبينن جبوه که هدف ما برای خستن کردن همو جنای هشتا لوازی و درباره دمت کارن بیشن یعنی رغمی کو سرکفتنی پر مازن هنه گوهرتنی پر جدی هنه ده همو قاده تکوشینه ده لی ام دبیجن کو دوی همو جن بگی هجن وی آسته حتی کو مثلا تندو تیجی آجنا ام داخل درجه هری جیره یعنی بقاسی کو نمینه ام تکوشین بکن زاگون اکو درکتن هر جنک دویکو خبر پرسیاری وی ببینه کو ام وانا به تمامی تخنجیانه و درباره دبلکی هنکی لوازی هی هنه حتی وکو پرسجی کر مثلا جبو اف میراثی کل روجاوای کردستانی درکتی تنه بواری عسکری دنیه دیتن بزیور میراثی کی جبو جن جهانی جی دوی درباره جی تکوشین هنه و بردوام ببن جبوه که نتنه جنی روج آوای کردستانی شخص روج آوای کردستانی برخدانیا انسانیت تکرن شورشک جبو همو جناتی لدار خستن همو جنی جهانی جبوه که هر جنک تواهی جهانی هر جنک خودی روله هگر ام نری خستن کریبن هزامی پاراستنی تنبه کارسات شنگال چاوا هات جیان کرن ام دبیجن کو ام همو جن معرضن کو ام وی کارسات جیان کرن جبوه که ده همو بوارد خبری خستن کردن جبو ما گرینگه و اف هدف ما ام بیشتر تکوشینا ما جوی دما پیش سری اساسی بکر. زور سپاس با تو برز هیوا عربو راوشکاری کانتونی جزیره. زور سپاس کی. سپاس بایا. حالا بینیرانی هجله ردگشتینه کوتاهی برنامه‌گلی آزادی امجاره کل شهری میلان ل روج آوای کردستان تومارکا مجاری برنامه رولی جنان لپیکینانی ازمونی خبره‌وری دموکراتیک ل روج آوای کردستان بود. آزادی بو آزادی بجین مالتناوا.